Şeriatımızda aytar. Tunkahul maratu li arba. Ayol zаты 4 nerse üçün uylanat deydi. Birinci baylığına, andan keyin oşol ne tegine qarap, anan sululuğuna, anan dinine qarap uylanıladi, tandalat deydi da. Sizler dinin tandagıla deydi. Oşonda baktılı bolasыңар deydi. Demek жүрегin tandagıla деген söz var da. Oşoga mına bizde Kırgızda dele söz var go. Ata babalardan beri kelatkan makal var. Süygönüň bolsun kapkara, жүрegi bolsun taptaza deydi. Bayağı jerde. Uşul ele hadis, Peygamberden kelgen hadisin ele ne Kırgızça variantı da bayağı jerde. Peygamber ne deydi? Ayol zаты baylığı, ata tegi, sululuğu dini menen tandalat, sizler dinin tandagıla dedi. Oşol ele sözdü bizim ata babalarımız kantip etkirdi? Süygönüň bolsun kapkara, жүрegi bolsun taptaza. Je bolbosa kebir dagı sözler var. Al sözler kanday? Kara kızdın ağından emes bağынан deydi. Je bolbosa kara kız sulu kızga bağı menen tengelet deydi. Baktılı bolgondugu menen deydi. Mına oşoňdan tuğandar mümkün boluşunça uşol jagındagy biz karaşybız kerek eken. Peygamberimiz özünün ömür bayanын okup görsek, peygamberдің жашоон карап көрсек, Ayşe enemiz aytat, men deydi, hiç bir peygamberдің ayallarına kızганgan emesim deydi. Bирок Хадича enemizni көбүрөөк эстей берет эле deydi. Кээде кызганып кетет экен да, качан эле өлүп чирип кеткен аялыңды эстей бересиң? Мендей жаш аялды берди осага десе, мен Хадичаны эч качан унутпаймын. Анткени эл ишенбей аткан убакта Хадича мага ишенген. Эл колдобой аткан убакта Хадича мени колдогон. Менин балдарымдын баарысы ошол Хадичадан төрөлгөн деп туруп, не Хадича энебизди көбүрөөк эстейт экен. Эми Хадичаны көз өтүп кеткенден кийин дагы пайгамбарыбыз не өзү bir koy soya турган болсо дагы ошонун bir мүчөсүн алып туруп, Хадичанын ошо досу тирүү, Хадича ошону жакшы көрөт эле, ошого алып барып бергиле деп туруп, не ошо Хадича энебиздин ошол тааныш bir жакшы курбусуна ошону жөнөтөт эле. Мына көрбөйсүңөр. Демек, аял өтүп кеткенден кийин дагы ошол не аялдын курбуларын сыйлаган да. Мына туугандар. Мисалы bizde деле карап көрсөк, hadiste келет. Tayece eninin ordunda deydi. Eğer de enemiz ötüp ketken bolsa, anın orduna tayecemizi sıylasak, enemiz inşallah jatkan yerinde göründe bir odarlı oladı eken da bayağı yerde oşonun bir tuğandan razı kılıp sıylaytıran bolsan. Tayece bol eninin ordunda degen bizde hadis var. Bu hadis enimizge oşonday bir muamele kılgan eken.